Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Kakan hon, Klor Kari Football Club, haka praterik mentau bernai no pra, arja kat pra. Kalau pelepat ba ya ke Slam aja kai, jong kani kakan hon, ya ki kena ki ba ang not ban penteben, bat penjanai lade, haka jingilak kai football. Haka ni ke skol aja kai on penteben, bat penjanai, ya ki kena ki beransa ba ke jingilak kai football. Haka ba ya ki kena senrang, on pediang tang ya kitu, ki balapalat ya ke san snam kerta seneng. Kat ba ya ki kena kan thaipat, on pediang tang ya kitu, ki balapalat ya ke prasnam kerta seneng. Ya kani ke skol aji kai hak jilak kai football ke balai kerteng Klor Kari FC Coaching Center keberan hapok lom siap Shillong laple pat ba hakani ke sngi dau MLA Barim uba JM Pariat ubalong kongsan hakani ke jilang habakran kendiat halor kani ke jaka aji hikai hak jilak kai football kinau sang jong kani ke skol kilaong bakatong hi ban sangi kani ke jaka aji hikai kalong ban krengi kena nadu baki dangret kerta ban pentebet hak jilak kai beperoper kanang onda kilahe ken light na ki kam sneu ki baharukom ki bakta pat ya ka kot ka khia bat ya kalawei ke jongki Jing temu jangan aku presiden ngaseng ni dan kinambar bang ngaseng kini ka coaching center ada lingba ka jing jing sneu plat jugi kena apa ki ya jenis tai kingop haki kenja jing di penkuat ini kingop haki jing di kiat kakhalai kasang jenis tai lingba ka jing pli jungi kini long kalong kala nak banta kena ke badan hakasnong kinyo ban lek kai ma kinyo ban lek kai lani kinyo ban penmelan ya lede lingba kini jing lek kai kini kena baru ke badan hani kindi tang nakasnong ndre kidan ru ke bana langkar ding kembang ki pentor ya kaba mentangi nindang susdang ngampat tharai kawan kan sapriang baka kubur angga kini ga Klor Kari ndre lingba kejing don lang kejing simbentah jengki babun akan ini sekhmat kan don ke ya kani ngin ye continue bet ban ngin jai be sekhmat namba ke jing yo lani ke jing pentah jengki kena tengin dek kata ke pro